Tiang yang tanu sa dalil si Abu Anas makapantag si ukan doa sa jamaah si ujawla. Ay ini sembagian na si Ibn Taymiyah. Apakah ini yang kunso kan doa sa jamaah abad kesalahan tigyan. So Ibn Taymiyah na igirat tigyan ka malalayon na meluin na bid'ah. Na si Abu Anas na gitu ini sembagian. Tanu din ka kagyang otwa ditiro ni Ibn Taymiyah na matagbub kasalak na sumanga tablig na gira din disiran din jawla na kanabayran disilan ka. Umad din siran jawla. Gitu ni sosokan niran disiran din doa na turusiran sa kataw. Ikadua ni sembah kan naging otot 3 hadis at 3 kataw amang ni sikwala na tiri makiran Allah subhanahu wa ta'ala na ba aya mitutor oto na tendusiran sa kataw pagunot siran kana ba siran turus sa kataw pakapenduan nirang ka uman isa na din doa. Ikatlo ada dalil ka na sutiga so Musa alaihi salam siko kasungyan siko Firaun. Nah, tanudin ka kagyang uto dalil na sa kaniyang bu. Rabbi israh li. Sakataw li. Ada pedian alana. Lagi na. Kenapa? Kidalil sagia gingana nakan dua sa jamaah aba mapapakai. Tapi dah ana. Okay, ira may magusay ka sa ayat. Namata si wala ka. Pagkatangkad si ko ginawakan ada pena sabut kasi ko mga ayat. Nah, ikadua. Nah, dangat mas bahagian ko tuwa pakai sakaraka apa kilid nagyang utos sa katawa penjawla pakapendikan lang noo na ino miya soto mga rasul